Okay, sikiliza jamaa yangu, nikuambie kitu kimoja. Kuna kitu kikubwa cha msingi ambacho lazima ujifunze wewe kama mwanaume uliyekamilika. Kitu kikubwa ni kuwa tunapenda sana kuzungumza, lakini nataka nikuambie tu kitu kimoja, kuwa mazungumzo yanaweza yakatoa tafsiri kwa wewe ni mtu wa aina gani. Jifunze kitu kimoja. Unapokuta watu wakizungumza, sio lazima na wewe uzungumze. Unaweza ukawa tu msikilizaji. Haitazuru kitu chochote, haitakupunguzia kitu chochote, na pia itakuongezea tu kuwa wewe ni msikilizaji. Umesikiliza na ukapata kile walichokizungumza, na unaweza ukakifanyia kazi. Kama ni kibaya, unaweza ukaachana nacho. Kama ni jambo zuri, unaweza ukalibeba na ukaenda nalo likakusaidia mbele ya maisha. Lakini nikufundishe tu ni kuwa sio kuwa ni lazima uzungumze. Mazungumzo au maneno yanaweza yakatoa tafsiri kamili wewe ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo nikufundishe tu ni kuwa ikiwa hauna pointi ya muhimu ya kuzungumza mbele za watu, kaa kimya.